Name a breaking news ray which ka longechuk county. Jawa shalat gwasa me men banaling arigadana tuɔɔk kam nendin kon chila SSPDF kene ne SPLIO bana jome bana jeling kel na many a breaking news mugoro dera ande roda palpin kaliang de kamadan la roda. Anda mandune chang kod nyamale adong roi na gwasa me kan Nuer TV bana jome bana jeling kel ka do badan ni chirega meje togaje. Nga ta jelong no shia medan shan lat shia janga chenwo kume SPLIO tikena leg gogor kan ode kan kume SSPDF de kan yuan majni ko gor gwazidan chana jallat along ko teme shi kume SPLIO chetel choice dodien gero ba korbe jeter so jo ballinge riga dana tuɔɔk ka longechuk county tiega kan mai wut bana jo me bana jelinkel ka tadan en lere rode keje. This morning, war broke out in Longechuk at 8:12 a.m. on date 28 August 2025 in Upper Nile State, Longechuk County, Matiang headquarters between SSPDF, South Sudan People Defense Force, and Joint Force from Y Army and SPLIO. According to the reporter, the Joint Force attacked the pro-government force in bid to take the full control of the town, and the war is still ongoing. Heavy gun sound is still being heard from the distance from the town, and no clear definition whether SSPDF forces are all neutralized or there are still some remnant on resistance. Stay tuned, full update will follow soon. Jolin kona me mishala 18 content she post makwala gwarya makeme amalar yemeni jala ngo chete ka kur mi shora lad lonka kur mo kur midit anona do badana to keje watch na chik bin karun wang chik men shaling gwasame no di ling gwadame charge post and as broadcasting network charge post bo media na kokien kata dana shikur mo je tuoga je ken kur je to karun wang no ka ta badak meteke menene wero chire me jen kor gwata paiwo dio je to kor ka tan ni to shop ko dokon tema wache tuok an wale chang jan dangra badak ka pai badak ron kin dangra wi jan dangra wi dich eno chikur mo che tuok jan chang me ka final state ka longechuk county ka Matiang headquarter kur me tuok kam SSPDF kene joint force ala Nuer Y Army kene kuma SPLIO chikorodian mat ka jodan chalat gwasame wa chane de kontila jukume SSPDF ke South Sudan People Defense Force wa ken chaga jo kwale kujeno ken mudong chaga jo ke town but rega chala no jengo lenka meje long gwasandan and waje katin neme amle roda en teme re wishin wini mi ka longechuk ngai konte dial kon lat karodian chana rajen wonene kume SPLIO ke ready all the time. The Indian Pai with the Jala Kona Lingano, La Darshal would dear Laja Yamaka, Kume SSPDF, Mendic Pinkir Mayadit, like an Obugan Bukan go Bukarenial, Dio Gentamachu Kume, SPLIO chicken Kajango, chicken a bit taken more. The only thing they can do is to protect themselves. Chiramangaikon. And yok, Chikon Dialangajano Chakum SPLIO charge a look, a Kumikir Mayadit, Chikatel choice, the no Bukarian Ganki Buka Korbu Keneter. Reason dan and Terka Kormaka Jangaikon Diale. Oh, but Dr. Machar, Baja Dilun, no, Ngaikone, Chana Rajalong, Kamanana to a car penal, Kiman to a car Malakal. And no Malakal Wagi, Gendera fall, Ki Deja Kap Kor Guasen Bay. Quick corner or dong me by you and Mike Chang and Badmutoga, again shelling and wallow charoda toka longechuk, Ngai corner longechuk won't take attention, Chirkakor Guasedan, Chikon Gajano, chicken yene, Badney Chaja Bakapchong, Chakume, Kirmayadi Chaga Palo, Tegare, which ka longechuk, a lotel mechalelke. But Miji to a teme, Chalaro Kume SSPDF, and a good a light quarter and down ticketing, a wajan guadan a chaga joitin, Kaja Tegring Machoda Latin, so I may a miller road and tama. Quick corner lat Carodian where the Chana Luki Shana Mika Borton, but Banakalinka Kor Guasen Bay, Namadera Jan report and Gora de Noga Yakel. Chanaman back of a little bit, Katin corner lat Carodia, Wika South Sudan, Qatar dan in the Dr. Machar de Jalungaje. Chala de Unene, Ring Machar, take a way co Jen de Jalun, Chadamangai corner, but charge a look, a guarded dung joke. No. Would you all Coleman Young Juk? Would you all Michael McQuailwes? Kajan would shall ke bullmill. Watch can look on the Dr. Machar de Jadilun, Ray Witchin Winami. So Mugi Coname, Michi Machar, can a chadilun, and Humala way out, Kokuma Spelayo. Kachakan dial, Chaka wood, Kokuma. A Humala way out and Tama. Melaway out Janaka Kuma Dr. Machar, or could be can a terror Jan Danton. Komu a can a chicken call you can a terror, tell a guam bigger survive Kaja. Kota Quarkin Kak run. Tanyan Kaga Nairobi, Tan Uganda, Tanyan everywhere rolled the cocaine.
ko ken cha chak lung ne Indian ya ling pan ka je en go cha Ramadan la House ki bodyguard dung Dr. Machar wa cha je yen re wi ki juba ngum yen ga je ka jen kor gwa ta to de me tiag ne kadi na ko ba Dr. Machar ba je de luñ why ngum yen ka je ngai kon ne en go wude cha yen cha la ko wa jen aram mo chile long ne ga me dan e she Korea to je ka 2013 ka juba je la rozo wa jen the national security ka gwa se dan no and when mo wa mi ci Korea betuoga wa cha je kebni cha je yen ka jen ci ponje ci te ga joy ka kor me dan e ci Dr. Machar ci ore ka juba wa tel me cha le ne diala ko ne pin Dr. Machar ko de malteten baray na Machar Machar cha je yenen cha gu je no en rammo mitti ken reng Machar eno ba je dil yen cha yen ka wa yan je ken dang ro ko ken lo sher mo dong de kan e chupo diok. So more than 100 people today telaji SPLIU kareti jen ka juba ka blue house ni status den ke tek den pal poinyen ta tek je tela ramanga je mandan le roda but jene men betok kir mu ete chereng Machar che jeluñ ngayen mandan bod lat jen cha to ko longechuk so kordial ba tere ba ga ter ko bing Machar be tede be barar shanen ka ye che tok me change cha kume SSPDF cha ka ju gwadan tiketen Raina kwale kuje no mukume SPLIU kule kung neken gwendeken dangro ko kur jaga Equatoria ko Western Equatoria ko kurta me jaka panal ngai kona ko gwada kuje mi tenene de konta la ji Equatoria ten most people didn't kona to ka panal gwas me kan ware no so michine ti ter kan kur ke Equatoria kanne ti chicken kori kana ter ka panal makume SPLIU dere fail de guje no one side je Ramadan shunka Dr. Machar ko ne yen Dr. Machar tel me chalat nothing has been done yet ka gwe ge no dong de jeluñ la shenga bak she ba jeluñ ba tel me le roda che kir ma yadit che ti diala kon dubto kon de reng Machar de jeluñ ge kay cha ge gen dial so mi gui konde kon lat ko nyu de no tel me shala mal re wi ka South Sudan Melat kiro e malaja 2018 peace agreement kana collapse na mogu ke je en go e kaj cheto ko tel rami mu medalar no mal jatin ka jara madane ku kan mal ko na tankel che je yen tere te je yen Dr. Machar e misting medit ka 2018 peace agreement ke diele dane kana tan even international community kana ngajin man chala da kirano wrong reng Machar tele charges ti cha je yan ke je lora bang ka yende yan ke ku politika ke siyasa je ku nen buke Nasir buke Fangak buke je bonen lungu shuko wal ku ko lora ku deme eno shikorje tokten so en kume SSPDF gorga je no ba ka nyok mo ka flash out ka panal eneti kon tila kume SPLIU ko ji kume SPLIU cha telwang chimishit ka medan e chi to ga 2013 goro loji tinta murai kon kana men shiangar na men bela civil war kodi ale ko ne lat ke medan la ka lat ke ko temalte de ba kor mutot ba kapchong bara na cha tel mi chale mal kodi chane kon la yikum SPLIU kan dial cha ko yire kume akir am power sharing edane ko lat tel mi chi doten angum la choice antama tele choice no be you to the point there much so jen sharing antam je to longechuk but quick status dan teten kinaliu ke chana bar ngoda kanangach so bail nong madan lero de yo ka gwadan be benen biate mal bye